Pemirsa Kabupaten Jembrane sampun ketetapang dados kota kakao. Sani muatang kesumakenan antuk ngelimbakang potensi produk hasil kebun petani Inucap. Tios permajaan tanaman nganggen bibit unggul, pengembangan kebun kakao saha ngewigunayang hutan kemasyarakatan taler keutsahayang. Anceng nyane dasan tali hektar lahan pacang ketandurin bibit kakao unggulan MCC 02, Miwah Sulawesi 01. Dinas Pertanian dan Pangan Jembrane ulang antung limbakang sektor hulu utawi budidaya tanaman kakao. Melarapan Jembrane dados kota kakao oleh Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, sawetara program antung limbakang sektor kakao ngawit kemarkiang. Rauhe mangkin wau wenten sawetara 6 talian hektar kakao sani sampun kapertenin dawak warsa kali tali 11. Sani mangkin kalimbakang malih antuk nandur bibit unggul inggih punika MCC 02 Miwah Sulawesi 01. Ring kuentenan bibit Inucap daerah ngalokasiang APBD tur nunas wantuan ke pusat miwah memperkanti sarang investor untuk wentenin bibit kakao unggul. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Jembrane Imadiase Ngewedarang, kakao rahe mangkin dados sektor produksi pertanian unggulan ring Jembrane untuk harga adol sani ageng. Kilogram biji kakao kantos 100 petang dasa tali miwah fermentasi 100 pitung dasa tali rupiah. Kakao Jembrane taler dados silih tunggil komoditi ekspor punika mawinan patut kaurati becik mangde side ngijenin kasukatan majang petani. Saking kuentenan 6 talian hektar kebun kakao sani wenten, wau side kelaksanayang peremajaan ring tikang tali 500 hektar. Lahan sani patut kalimbakang malih wenten petang tali 800 hektar. Kawawahin kewentenan lahan hutan kemasyarakatan 5 tali hektar. Dados nyane langkungan roras tali hektar pacang ketandurin kakao unggul. Surya Dharma, Bali Pos Nguningayang.